Kublai phi ki perlok. Saci simpat ngapriang sobhaya phi sha kane ka jinghikai tonik solfa. Haka comment section don ki bekerpat ki baong sar sobhahikai yaka transition don ki baong sar sobhahikai yaka rekom sinapat yaka bis yaka alto bat kumta terter. Nrei ngakerpat phi sobhaya isya ngin saya poi ha kini ki benta kham hadin. Kadang don kam banyak step by step nang banduk tiplut ya ki benta barok. Hagani ka kenti bamenta yang hikai ya kala nopra syapang ka interval names. Kabamut ki kerteng jong ki interval. Ya mentang ini sedang no. Kani kalenong pra kabalong syapang ki interval names. Kabamut ki kerteng jong ki interval. Ti haswa bangin poi sya kini ki kerteng jong ki interval dan interval names ngan penken mau ya ka jingmut jong kani ka interval yak bala depikai ha kalenong ka bahasa Khmer. Ketin interval kamut jing ya jingai pedeng ar tili kinut jong kaskin ya ka jing ya jingai latheu da semitun kamut siteng tun te ka nuksa kalong kumne ka nuksa banikong do re kadon ar semitun. Berarti tolong kot tiu semitun ST. Nangta nuksa nomor R mi fa kadon si semitun. Tolong kot semitun day ST. Ya kejing nyau ya ki semitun jong ka natural major scale la dep hikai ha kalnong ar syakmat. Dari menta masih kuat penkan mau biang yapi ya kaji kenya ki semitun jong kaneka natural major scale. Tiki semitun kilong kumne na une udo ha ure ulong ar semitun na ure ha umi ulong ar semitun na umi haufa ulong si semitun na ufa hausong ulong ar semitun bat na uso haula ulong ar semitun na ula hauti ulong ar semitun bat na uti haudohai ulong si semitun te barok kini kilong hat ar semitun. To menta ngin ya pekno ya kerteng jong ki interval bangikot interval names. Interval names. Kerteng jong ki interval kilong kini harum. Kabaningkong kedai ke major interval, kabaar kedai ke minor interval, kabalai kedai ke perfect interval, kabasau kedai ke augmented interval, kabasan kedai ke diminished interval. Ka major interval kadai kata ka interval kabakam he ya kani ka minor interval da si semitun. Kani ka minor interval kadai ki interval kabakam he
ya kene ke diminish interval kajuk da si semitun. Kene ka perfect interval pada ki interval kwa compare. Namar baka ne ka perfect interval kadon ha ki artli kiru komken ya ki semitun. Kebening kong habakiu seneng na udo medium sia ufot bat u 5 degree jong ke major skill kami baik san bat new semitun. Lada kikiu na udo medium sia u fa ubre 4 degree jong skill kami baik karena kami san semitun. Lada kikiu na udo medium ha une uso be 5 degree jong skill kami new semitun. Ladang hiarpat kabaan dan hiarpat na une udohai sia 4 degree jong skill kata galong so pada juga por na une dohai sia 5 degree jong skill ubulong fa itikai do ti la so sao do ti la so fa san kami karena kanero kami karena kanero kami san semitun kanero kami new semitun. Kena kata gadau ini seonge kenika perfect interval. Padangi kiu na do medium ha fa bre 4 degree yung skill umi besan semitun. Padangi kiu ha uso bre 5 degree yung skill umi new semitun. Padangi hiaru kumju na une udohai sia uso bolong 4 degree na ne 4 terbal nyo san semitun. Padangi hiar sia fa bolong 5 interval ro ini 5 degree ro nyo semitun. Ni seonge kaka perfect interval. Tenang ta ka augmented interval pan. Kani ka augmented interval kadai ka interval kabakam he ya kane ka major interval da yuhi da usi semitun. Batak juga por ka kam he ya kane ka perfect interval da si semitun kumju. Natak bakhado kadai ka diminish interval. Kani ka diminish interval pade kadai katak interval kabah kamrit ya kani ka minor interval da si semitun batak juga por kamrit ya kani ka perfect interval da si semitun. Ito menta poin na sa wiper ka benta kata galong ka interval charts kata bantun i ya karo komi jong kini ki interval. Ane kadai ka interval charts jong kini ki kerteng jong ki interval katkum kini ki semitun ba kini ki interval ki don la ka jong. Kolom beningkong interval note, kolom nomor R, interval degree, kolom nomor lie, number of semitoons, menika jumlah semitoons, kolom nomor saw, interval names, kemudian kerteng jok interval, kini kolom kedua abbreviations, kemudian jing thon code, yaki kerteng joki interval. Tiga beningkong, une udo medium, une udo high. Na udo medium ni kiu sejrong, na udo high ni hiar sepo. Kena kumju. Tiga benih kong, do re, kiu sejrong. Tina udo re kalong ar interval. Tiga don karno, kadon ar semitun. Tiga geni oke ngong, major second. Patabang tolong kot, to M2. M yang ada crow sauni utu komut second interval. Tikini pada do ti kahiarne do ti na udo uti long ar.
do ti ar interval. Tikat no semitun kadon na udo uti don chi semitun. Tiga ni ketiga ka minor second ting thol kot ni tho m2 tang ba uneu m tho dak rit uneu dak rit pun i ya ka minor. Ti phi ne ka major ka kham he ka minor si semitun ka tam si semitun maka ni kalau asemitun kan ni kalau si semitun. Tiga mut baka major ka kham he ka minor si semitun kat baka minor ka kham rit ka major si semitun. Nang tagan ni ka baar do mi kanot tiliki don ginut do re mi lai tili. Tiga ni gede ka kita bakar no ka that interval lain na udo mi long lai. Tiga no karena semitun kadon don sau na pikai na udo ure ar na ure ui ar long sau semitun. Tiga ni gede ka major thats thon kot M3 em đã khâu thì còn chụp bỏ mà để bật thọ cả sini thọ không chụp bỏ uniru thọ cũng nhut thọ không chụp bỏ nah tagan pada do la kan ya hian này do tila do la kadon lai interval te karena semitun kadon lai semitun nama na udo ha uti long iwei long ti hula long ar long lai semitun te gani ka khamrit ya kan ka major chi semitun tang khotika ka minor thats ini tholakot m3 m dagrit bano 3 don kham si po yung m to tanang tagan ni ka balai do fa kaniro ka kiu do re mi fa kumut na udo ure kalong sau kumut sau interval ti kadon kon semitun kadon san semitun. Tipe sekene rukum jo. Na udo hai hau so kalong sau. Do so do tila so sau. Kane rukum jo sau interval. Kane ru sau interval. Iyo makarno. Iyo san semitun. Kane ru san semitun. Kane ru san semitun. Dan nang kata gadau. Kini berarti liki iyo. Ya ka perfect interval naman. Imari biang mdon batam mdon baduna kaneru kadai ka perfect fourth kaneru ka perfect fourth ini thola fourth p4 này pi da crow 4 comes po kandia to ta sagani we are like sao sagani ka basau do kaneru kiu do so kano teli no do so do re mi fa so kat kum sekian tu so udah nomor san do so ketika interval ke ba san nah tandangi hiar na udo hai do fa do tila so fa tilo karno do ni san nomor do tila so fa san interval tiga ni ke ba kiuru nyo semitun dan ka bahyaru nyo semitun tikiniru mdon bakame mdon bakamit yolong hikeju ini bi perfect ayu perfect fit ditolak kot p5 to ban keteng sisu itu ni kan yam siu dengan keteng haka wei patka page nangka keneru kebesan na udo haulang kiulen ma udo medium do la une ude udiki bakat no ban riu do re mi fa sol la do la kedai ke interval ke ba riu berkat no semitun ngio kene ka dola ngio kandai semitun kene kena semitun kedai ka major 6 ke major 6 into m6 kene peding hiar do mi adu udo hai do mi ulah dru terbang do mi do tila so fa mi kemut
ke interval bahan riu. Di kajuk interval riu bahan riu. Riu semitun pada kene kayo pra semitun. Di kene kendai kene pra. Kemudian kamri di kene si semitun. Di kene no ka minor 6. Di tolakot M6 kang bau M dagret. Nata bahan riu. Ikiu kene rona une udo medium octave. Do, ti, do, ti. Tulis ti do so di skill tipikan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Nyo interval. Tikat no semitun, katway semitun. Tikan ne peding hiar ne, na udo octave do high sore. Do, ti, la, so, fa, mi, re. Do, re. Ti na udo high hore kalong new interval. Semitun peding yo kono, yo ta si pheu te khamrit ne kene katway si pheu te kene katway kene major kene ba si pheu semitun pede kene ka minor 7. Keju ki 7 degree re kene kalau major 7 maka ka khamhe ye kene si semitun kene pede kalau nak minor 7 maka khamri te kene ka major si semitun tinggal minor 7 maka M 7 kemudian M dagre. Kagane gawai pada kabakado. Na ufa ha uti don katno. Fa sol la ti. Ti. Fa sol la ti. Don sau interval. Tikatno semitun riu semitun. Tikane pada kehian. Fa mi re do ti. Fa ti. Tina une ufa medium hone tilo don san interval riu semitun pada long riu semitun. Mar riu semitun. Interval pada kene sau interval kene san interval. Tikane kadai karena kadai ka augmented fourth balai namar baka kam si semitun ya katu ka perfect fourth mene ya ka perfect fourth mene ka ba long fourth degree re semitun ulong tang san teka tam si semitun ya ganing ya ke interval augmented interval dan ka augmented fourth mar balai ka tam si semitun ya katu beron hagawi perkaslak tu kan perfect fourth kemudian na udo fa do fa sau interval re san semitun tikane khamhe chi semitun de ka augmented fourth de thol ko tho aug 4 out 4 tagane pada kahiar nei kahiar te haba kahiar na une ufa medium hoti lo kahiar te kai fa mi re do ti san interval kayo riu semitun kene kade ke diminish fourth balai namar ka khamrit ya katu ka perfect fifth ka badon new semitun itu balong na udo hau so do re mi fa so tena udo so long nisan terbal re semitun ulong new tigane pede fa mi re do ti fa ti san terbal do semitun kadunan semitun khamri te ka perfect fifth jika minok ta diminish fifth kalau akan demo diminish fourth jika diminish fifth jika diminish fifth Ti yakini ki interval ni barokhoj naduk tuk basdang hak tu ka wipat ke page haduk kene ka page bementa ti habangi keng yakini ki semitun lenengi penot kam ki note ki da penot kam da ka da kini ki natural note ni keempat penot kam ya ki chromatic notes
mentaka kenti kadang day ba ini kai ba phina siwaya kineki natural notes hadin nang ta pade misalnya ya chromatic scale nang la chromatic scale mai kaynya interval ro mai kaynya ki semitun berberong na kaynya ro ya itu ki notes bang khot ki chromatic notes digene pade ka day ba tang ni penon kam kemudian penon kam tang da kineki note bang khot natural note jong ka natural major scale nadu udo medium hadu udo oktif dan udo high yang nyai ba pila syai ya gane kajing kaynya kisimitun banyo ya kikesteng jong ki interval la ka jong kata major minor perfect augmented but diminish kublai sibun siam patha ke wipat video wipat ke bentai jog jingkai ya kaneka toni sofa kublai sibun